was so far away with some or MCs for occasion be event be God's way from your home there. Just everything under one roof. And Mr. Penny, when you trust you, God's way from your home, only the right company. No, now you be way or Masters of Labor. Can you cook about the down and show me why? Musa and Krapu, and I'm on Fred 0322 006 221 and 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Edena yen yedi yeni ye yesuban bi nyame bi ayeye yedi ekutia development ewo asantemem ha eni Ghana memu ayo kumase me asantenti na bia ya center ya semi ba asantema na de bebe danya me ase ene nananom ene osetutu a otosu mienu ana kane na de ni ba makwakudia anya mede ne cheye nanam de cheye a 1999 29th April obey bi akonwa nananom to aso te say the baby drew free 32 na ono babe the 16th occupant na ono so buy no esan ne ye entete ana ne ofa aheba mensa bonsu na ehia here ede ne fair motete entina mamu theme na ya kase adie ne be between the old and the new no ti tell you no aka ye hwe nyina be kan hunu bie so ne nana I ne ofa the support te kumase ada bi aje oka no bibia kwa okopra college o de no nim dia na men ne nana no ma hye aba na senti wase go dia ma unko primary college ne bi and you bring and cosy this Akoma dance your na yet mediat na all this Akoma dance your na yet mediat na all Akoma 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 never Akoma FM 87.9 Kumasi. Yamamo akwaba edeba akoma munsam so ewo akoma 87.9 ene eye fiada edru fiada se ya na eye easy friday edition of akoma munsam yebom nkomo na ya kyeremo aware mu ensem na relationship mu enkomo na wodi bi etu hofo uwo mu a na wetu hofo afei ena wo bekom so a na wetu hofo enenso yeba bebo enkomo papa aya na see there is always a third party in the relationship or the marriage. Now say third party no say positive third party and a negative third party ene ye be hunu nyina enti enyi wa fidie no emfemfi ya kache wonu abi say nanso ya bine wa ene na bedwafo omaja konwa omode enkomo ebro meka ya bine wa no se adan me se bosumi we de Aunty Bea ne de ahya adaka mu ya bine wa na ena ye de eye adwuma yesi bosome fufuro mu na afi Ghana man na kwa akwadwo kakra no na ye de Aunty Bea no asan ababiem akoma musam eba so adwuada bia ekopem efiada 1240 ekopem say no miensa ebebo ne ya kire wo nkomo ya kire wo nsam da biada ene nia eba so nim say kina ye say International Women's Day nti adwuada ye de maami bia wa achieve pa ye de ne beba na odna brabo abaye nkranhye e de ama ye nyina na bebia maami ni pie ya we free no de abedru no ebi towa ebia na okra de oba no kra bia obeku no nso abatan bi titiu ema bi ya de pa edwada nyame ya adom no de ye nkwachen ya ye de sa enkomo no ede bebro era ewa ha adwa ewa ha wafa bila ewa ha Spatus kojo sa akode ewa ha me hu se na me coordinator Anita okọ na oba na me si metu na de so
me the abna de pa never be your coordinator nti ani tell me two ade so say me two ade so ai me two ade so era boko de ye de nyame ase obi na surprise me o de bia ye surprise so ma na nso ye so de obo ni din na Aunty Bea say phone nice say o phone de o de jiade adwa doubt ton na me phone ya ye be a whole brand ambassador senya nti na wakasa yi wakasa sana me onim na no pay me buy na me ye ko sisi a me to aye se ye fa de me surprise you na ni week na so sa de abai ene na e phone nko na ska kan o na de phone nko into otie yen otie ene e papa ne friend say CEO of Tabek Enterprise ultimate surprise round kwasa ye be hwie na ye be si for na ye see surprise me ni adwoa me de wo fa ka ho and as far to say rank ka ho wow na he rank out ye be hwie na ye surprise no de see surprise abia nya me show don't worry my friend erasi odase last week surprise na no ho nya do maka na no ho nya de say o surprise no see Aunty Bea nya me tie mpaibo nti nya me fa wo so hira no ene ne phone so asay na watwi na nti wa ye phoneless WhatsAppless Facebookless BBRless ene ne wa brain bi nti sa de djuma de o ye na so bi appreciate you sa ya na ede nyame o sha papa CEO of Tabek Plus Enterprise ampa ye koye prisons achede no so no wo beboa ye pa ye da se nyame o sha ene efutuo bi eni ho efutuo na wo ho ni nyina say third parties in marriage or relationship so who Reverend Kwame Kwatin basa ne dia no se be bi ewu amaye na sa topic we wonu de odima me Aunty Bea me ma me de o chen me executive producer kra Charlotte Fiogabra sana ye ada ne ye wie ye ada ne ye treaty the stupid husband wie ye said the foolish husband wie ye said the unwise husband we do fear no fan of I want treating so no man kan want treating so no man kan ada ya so bi ye ya onu ya nyame ado ne so no nyina efrim so emrewa ne nkokranti na 69 years was so da ho ti ase de an wo je enti omukọ but onim sense onu mi wo ba bi omo ha adwen nkumafo bi ha adwen step children bi so ha adwen onna e na niam akoso inti Charlotte Fiogabra topic now the man na bila see treat ni ene ye be treat why Reverend Kwame Kwatin be justice to the topic the amount ene ye discuss the third parties in marriage na third parties no munyina na ye negative oh dabi ebi ye papa okay papa minimo bia se wo na ya kan cho se be ma ne ma mini na so ba ne ma mini a okay said the waka mu nyina hye ne yam ebi won pokura mpa ono ne baba ma no eye ade a woni oba ne otai oba na chi momo okay ene be ma ne disi ani okay yes on tie ne debi mi wi ameka ni pakura chi alright se ne baba ma no ye bone a ono ma o ma chiku na ai o mutimi mafia ne pa I see yes on so sabi nkwa asem so say obi baba debi onye sa de no ntinya ni na negative positive aspect no wo pa ebi ye good okay na just oya ne sa nya sa na de enye yi we hu na etu atofom ntinya ni na ye we ba enkumafo ni bi so hard 87.9 Kumasi enkumafo no ebinom ebi enkumafo ni bi na ya na influence omo maame no yes most times so no me ma na kai hard drink to say man no ye ma ye hard you na say omo so mo kwa wara mo sian ya ware ne begina ye wo nkumafo ye ne be ma ware na gina asantefo na say akanfo wo sa adwene hye yentirim sesa ware ne begina ahwe wo ba no ye ne be ye nti won so be ma me ba ware asekura pin kura wanto bia ma me nti wo ko ware na wakuma apanyi atopin no dia bro no me kan chese ya shina biwa me kan chese se no no ma yi o ma no mbeka no no na pin kura no wanto bia ma ye minim se ne o maja ide ya no mo topin dana ya ye wa ifro na engagement de mo kan fie de no yes no mo dia bro se ekuma baba baji microphone no waka se wakuma apani ye mpese ye beti akina bi na be ma bet na ware ase na pin kura wanto bia ma me ti pin ye de bia ba entije na o china bi wanjina ba bi anka se awari ame ba asie yes no mo ya di pin na ma wa ifro na se ma dance fo nyina ye dey abem enti china bu nti meka se pin kura ya ma obi enti kumafo no wo mudi mu wa awari mu na ebi ye ne papa mu bi so ye ne boni mu ye wa kuma kairi bombom ho ne wa so red card for no so ho ai ti ye ne ya na depende na ye ma no so ye kwa awari ya ne depende se ne besimi ye kumafo ne ye nso no matena ebuo ne ye ne die wo mu no na sa wo ma ho kwa bebre nso no mu wura mu wi a ni pie no na ye den
enti wo komu na metufu say ama gab no like mo mu hu am limit no respect to but shwo mo mben bebre mo mu hu am limit ne ntem okay ba bi betimi adi agro na bedru ba bi ani se wo trespass ko ho mani hu na na mo ba bi eso okay na china bi uma no kwa mani wuram na china bi ka so person limit ne ma bi a ahwe ana akofa warija ye kra de aba ekuma bi wo so no ananua ba bi wo ho ni nua ba ma no se nyo mu site no be fa se bi wo ho no ma na o maame ana o papa de wuntam nti sister panyin ne fa na wahwe na nti ono abaye more of a mother and another sister in law eno sa no so ebeye den pa ebeye den ba na make se ni nyina ya na gina emma warefo na ye kwa aware ne so yese enwa ohunu ne ho so hwa onyini beye tope nti si yetimi hwe ye ho so ye na yetimi handle ne emaje enwo omontam a bebre na setena ahomete pa bebre na omasetena ahomete papa ba so ohunu omotena bibia betimi aye kama nti eno ye yenom na ye kwa aware ne ma na ye kwa aware no ye ne ebehu se de ebesi atutu ya namon ye besi adi kasa ne doso okay ye besi adi ye nkomode afa eni nkomo ne bebre nkwa akiri enkeka wa ase ho nsem emfa wo kuna busuam asem nkosi abonten enkoton na dwaso ma yento eba ne saa no wote a yesi de wo ye ehunu ase kire se dende ho ye hu de ote ya sa na wakokyere mu differently wa abonten afa na wakuma wa ase no wado abeto tankuru na no akoya ase bebre nti yesre topic we ye too dicey kakra wo ka akoya kwasi ana ntachene ne ka ye bibie wo ho so hu so hwe se warefo ba gidi se ene yenwie no na obie papa de mejini di pa ono wada sole kurampo na busa topic no timi ya no nyame adom no too much adom no adwe mami bisa o aya na eye be ma no side fo nko na ya na omo ha adwen ana ye ma no yeso ye maame no ne ye papa no ne ye nua ma ne ye nua mema no aya omo frustrate ye kunu no what I say dey bia na quite say be ma ne side no nko ana ha adwen Aunty Bea meda say on say ye ka third party ye nyina ye adwene wo nipa so ba on say adwuma so ye third party adwuma so ka ho phone ka ho act practice ni nyina ka third party ni ho bi even pets ahaya brochi Aunty Bea obi pet owo Aunty Bea obi ka kire me wo se ne pet owo what krom organa he ya ne pet owo ba ne kunu ne mpe na ukunu mpe de na kofa sa abo we pet nipa no bo se na owo na sa pet na ba be ye third party na distract o ma ware ma me bro question so hwe ene ye ya ware Aunty Bea esho baby atirimu se me kon me ko page apade de abafie oso ne fie hia nyina no akwa bono wo baby okọ ware ye no na eno de se ye ntwan ware anso relation na twi mu ona ye de chance o ena bia be bia wodo no ne ma me be ka cho se we de o ye kapreman okay obi bia na no ka cho bi se wo ye funu mu ba ben ene wo wow ena oba be ware me ba ne se wo hwe boy na ene ne ya bia na so de be ware ne ba na wanya bia de be ware ne ba na emom osu se bia de ne ba ne kwa wontimi nhwe ne ba ne mpo na so no maame ne so na ba abusuan ka ya aso osian kofi awi opeso kosoja na wo sika ba kotuama na kosoja na mnim se na etwa ne se na kosoja enti aya na enye mema ne nko a o yenye ma na nkasa bebia ye friba no eno oba bia ne ho aba ma hyechele wate me kwa me kan wo oba begina ni mase ne pe a wo beti ase dan chale wote de aya wa mo famba ne mpaboa fine aba mo pe no to obi nim jonko ade be chiso o aya sa ya kasa no mo hyechele de ba o mo jai chale ni she Aunty Bea bi ye aya bisa reverend kwata obetena se a kama one ne yiri hye aye ene nne bebe nyankopa kuro mo aduru Aunty Bea bi ye eye gidie ai o de gidie na ba ko feed o de tena ho gidie na ba ko feed gidie twa light bill na de Aunty Bea bra na Solomon wo fi na je fie no ni baby a wo ene mana so Bible ba ne mana ntone ene bi ene so mana eto what is no ya mana
Mr. What need your mama, what need your mama, papa. But don't quite up as well do be mamma, Edani Sebi, or Badi Bowachi, and ye. Sebi Batanya, what will Bema. Ama when you be a baby child, Tin Sadu, what in a fear, until be no matter how. Also, the respect many people. Me will be said, oh, yeah, the bourgeois. The only thing is, I walk away. When you can say me more, but I wasn't me holding near man a woman, no than say, oh, but cannot fail. Until they be a make us a young before, and I come here, say, you're sorry. 1 2 sorry, 1 2, but I'm sorry. Obeka sorry, no. I was who's at the chrono. We a deserve sorry now, can. But quite a sorry, okay, and news canteen. Said will be a dinner in some form. Snap and our sorry, sir. That's okay. Respect be any sorry, okay. And until be young, yes, we can be. Ya will phone can be, and you can be. And I am quiet, ma'am, Yansen Mosa. And this a cuckoo Jaya. But it was a so banner, but didn't some fortune, mamma, maybe be actual. Next time, Mr. could be true, be my man to be a all right, if you answer the Aquarius, Midas Papa, Mutiera, and Peggy, and Kayrie, Nasa America cry a woman. You ever sign any or more Eddie and Como a Papa buy a brainy baby, I will. I didn't 1,000. I didn't. Okay, and then so ya de enkomo Bremo, what's the minion bano Eddie kind Akano. Sa and a yeba besia. The third parties in marriage. So oye stepchild. So ye mother-in-law. So ye father-in-law. So ye sister-in-law. Yes, say the phone ye na cry it me third parties in marriage. Inti eno komo enene yeba bebo. Na yababa besua. Who is that third party in the relationship, in the marriage? Or your positive third party, and I say or your negative third party. Your Reverend Kwame Kwatin Ewaha or your Baptist Sofo, Baptist Family Worship Center Sofo, and na or your life coach or your marriage counselor or sign bonum or throw books. BBB Reverend Kwame Kwatin, all rounded man. Ye nyani fiade bia na ye hu say baba besua de papa akwaba. Aunty Bea. Yabri one and okay. Ghana month, no manager. What's the mention? It's my share. Wow. With those Miss Sylvia Mentra photo. And then manning in and then the Ghana month, the muffin too. And they have not done one. Man, shall muffin the FIFA. And you have not done the near child, you cry also. And they have an account, and they would be a few much would you over be a Ghana. Much it's another moon pamucho. Popular request, your poor mom banning photo. Your fanyadi. Extra 70. Extra 70. No crap. 80 Papa Jina Konya, Papa. The third parties in marriage relationship. Third parties no more doso. Okay. Na I am the say me tie me nua mai. Na eya na preamble no. Almost seti fapem ni ye kama kama. Aware on Ghana aware me ensa na agitu. Okay. Ordinance marriage, their friend wedding. No. In fact, blessing and Kagana mrahu. Ye blessing. And ya wari Ghana jitum. The Ghana jitu no, your friend wedding. And the tosumi no so traditional marriage. Into one says a better wedding crowd was so them you didn't can be say. One mun tie our dear yechi. So no. Na the tosumi no me ensaye enkremufu aware. Sa wari na Ghana maya yetimi yajitu. Na esense awade enye enipa mienu na mo ware no pe na mo ya ware fo no masofu die mu ni ma mfie kakra medie makọ engagement a ukwa yesi mo ware abusua ni nyina so bema o ware oba no ene na abusua nyina oba wo ware bemen ene na abusua nyina enti se bema wo ko ware oba ni oba wo 40 ase ni maame ni papa aware na wo kom e wo sefie ho no papa ni maame no wo expectation bi e de ma wo bema na oba ware baba no wo oba na ko ware bema bi a ni papa ni maame ti ase a papa ni maame no expect wo baba no eyire no omo expect bibi efiri ho enyema wo mo expect ni bi ni ebu a wo de bema wo mo respect ebu a wo de bema wo mo nti se wo ye bema
I was saying the Buma will yire ma many ni papa. Say, Ukra wo ba beji woman. Bema no eye oba ne papa no uto bibi di ma no. Ema ye the assembly so say papa awa wo ne ba atete no so a wo befa no ebia papa ne kente ni the sika da so na bia mpabo akora da so obi kora timi to watch e de ka ho na wo hwe ya mambre mu a entuma no omu kirem sika no de ma no omu kirem watch a wodi ma ne papa oba ne papa no ye kirem mpabo a ye de ma na se be ma ye kirem ewi ani ko oba ma me ho ye be ma ne ntuma e ma no kora ye du be ma mo ntuma nsia bebi ntuma du mienu ni ama ma me ni sika kakra ni ama ne cha chaw ni ama ne niema bi ni nyina ya significant ijese nchirase ye wom ye wia ni ekọ ebusua so ansa na awade ni kura beba so no ye de nsa akose wo mu na ebusua na ba omo ba omo betina se ya ma omo sika no kwase miska ni edima ebusua no ya minim ha wo mu si che no but ya de ma ebusua ebi won so a ebusua no achi ni ama akonta so sadie na wo ye ni nyina kire se wo be wura ebusua bi 87.9 Kumasi na ya ware wie no ya ba second phase of respect no ye biblia mu ha in fact universal o enye biblia anko but ye biblia mu ha no se maami bia otete ne ba be ma eye nukuno ketwa maami bia etete ne maami bia santi bi ti we otete ne ba be ma nukuno ketwa no ukuno ketwa okay because oba be ma obedu ni mpani fie su baabi no ada se ukuna retire wa adwumam enti ni sika sem nye strong enti wo be follow on oba be ma no ebia na oba be ma ni be hye adwuma se no na ukunu wa firim ana wa ya akokora enti no usika sem no wasetina wo ya hwehwemu ni wodidie mu ni niam bi no oba follow on oba be ma na me wo Paris ekobia fe ni Nantes ena madam fu bi tontom menene na tie yemienu nko a ena anopa bi mi bisa ne se tontom na ya wo mai omo mane wo anti bi se metina se na osre me no onwie osre me sana tontom ade 7.9 Kumasi wose so fo se na bisa me no krom ha enya djuma wa ho oye broni ana oya santini no akotena ho en okọ no se se make tonton be 65 okọ no be 20 was say me no say reverend o se me buy den wa mane me okọ masaje ni ni yawo because me ba no oni mu se aban hwe me nti o mane me sen o se ekroma me ka tonton masem se me ba be me bibia no abase bia me wekire wo me garden mu amedodo no wato seed ebro seed no dia brem na madua se me ba brem mi sika de ensi krom ha okay me kasa se mo di kire se ye krom ha abrewa bia ni akokora bia ni wa woda aban pay roso me boa ebi ni ho ekrom ha aban hwa abrewa aban hwe enkokora ati bi me kan sembi we nkan kama sem no hwe Ghana politicians any a president for wo betimi akwa se obanyem we meka na we bitia waka che regional minister na waka kire Mahama Ghana ha obanyem a Ghana president bia betima ka se akwada na ye bewo no ye register no busumi bia ye be ma akwada bia owo below 10 years 100 cedis president bi obebe Ghana bi betimi aye and it's about time president for no nkwada wo medi below 10 years no in fact from birth to 10 years aban betima ma akwada bi 100 cedis na me ma me die sie ba bi ama no it's about time say president for wo mu twa wo mani hye emrewafo a wo medi 70 80 busui bia yetimi discount wo makaunsum at least 100 cedis abrewe bia wonya 70 bia yen register no wo mamu ha
na aban entimi ma no 100 cedis a month Ghana president for bia betimi aye masem no na yekrom ha se de yeni sika ma abrewa yeni sika ma nkokorafo no na mekese ma mi bia tete ne baba ma ha ntiti mu de fe ne working project ne ba no oye project working project a project a maame ni oye for the dachi enti unknowingly and unknowingly se Ghana ni maame o man the baba man titi a e different from entity a o de man the baba maame nkyere mu bio se Ghana ni maame bia titi ne baba ma ya na wo mu mpese wo mu mama wo mu be ye mfaso ama wo mu yirenum Samu. She, Aunty Bea. Ghana ni mami bie ni opese de baba ma. Ne hu ba mfaso ma na yire. Na mo opese ne baba okonya mfaso ewo bi baba ma so. 87.9. Mami example. Aunty Bea se wo maame. Oba ufie na obeto se wukunu wo kitchen. Na wo si oye aduane. At the same time we see niema we ma mi hia na dan for be ka se me babi wonya kunu be me bi a wonya no be ma ne de ni so be ma me hu bi da ma we ma mi mfiri ho na wonko ne baba ma fie nko to se ono ne baba ma ye de wu kunu ye no the first question say na kofi oyere way so what does it oyere way eti maami ni na dream no adwuma na ne baba ma ye no ye oni na so ye se adwuma no obi baba na so ye na mum so ko ne baba fie dia na obi baba ma obi ne baba ma ye se adwuma no a eya aware pa ne ba na nya aware pa sa pepepe ema entity ya di ma ye ma e wo kroma no I see Adentia because or tete ne ba ne se ne ba be ma di misika ma ne yire a indirectly no ne yire na fa wa gin ase wa gin nhira bi efi ne nsem so ekoma be me bi o hwe ne yire ye bia no eya ne yire ne maame enta nye fine I see se maame ne wo power timika ewra he me ba no ma wo na ma because or your working project me din ka say maame na otete ne ba no otete ne ba ne say ne ba ne bedu ni mpani mfie so a wo ye adwuma no ada say ni kuna ba akokora wa retire anaso film sa nyama miensa entity e de ma ye mama e wo krom ha no e different from entity e de ma ye mama. Back to the question, Aunty Bea, third party aware enye be mani wo banku na eware 87.9 because marriage ankasa wo so we define ya e nipa mienu oba ne be mana o ma call agreement bi say ye pese ye kan hubom ne ye bobra to the rest of the world enti Jamaica no ene say wo do wani to from no afeni yi a nyankopon nyansem no e mema ne ye maame ntem e ye sonko emani ye papa ntem eye sonko. In fact I need ye me research bia but naturally ye accept sadie no be me bia ne maame ntem eye sonko wo ba bia ne papa ntem eye sonko but ye tie nie se me ye be ma na me maame tiase a ya na enipa nkasa ware ne ye ntiase se me ye be ma na me maame tiase me papa tiase a na minim se me ye working project a oba na oni ni betina no mu date no a mani hu ni papa wo ye okay efie bi wo ha papa bi wo ha ono ko sheda odi ni sike nyina be hwe the first born so ye boy a odi be hwe no a no aka che ni se Kofi Gbenwe university no o papa na ma retire eti gentie me di mi sike nyina hwe oni se o be hwe nketwa no but what I say enti wontimi nkoware wo ba na wo ba ni stop from traditional o papa dia to anim no ana ma me dia to anim no gentie o papa
or investing so much in you ne say papa bi wa anka me fa say ne be ya medicine and that's how kola ne medicine but sika was a field ho into a piano ko into the strength and owo nyina no or dey hwe no medical school thinking that obey tie no and holding any hobby no who as a medical doctor engineer as a lecturer as whatever who betima ba be hwe nkuma no who say papa bitimi de ne social security nyina akora ma ne baby say fetu kwan ko US ko Europe kwa na who establish ya obe fan kwara no papa bitimi si dan si baabi e bi abrosan na asie no waye 2 bedrooms and the whole bi ni wajade aka na to as a working project oba beto so na wonye nkuma no so nya baabi atena ye krom hasa nete Akoma FM enti wo ko ware wo ba na wo ba ne ye type a wonu nkuwa na edia obebre ifa ebeti kwa ye duabo enum ya mawo anya duabo beti ma ye enum ya mawo because you invest in mu say dividend na baba investment mu no fa be hwe nkwara no enti third parties no ma me ncheche mu kakra awale ka third party a ba ma bisuafo nyina ye third party okay no say can be me book bi ba my in-law friend or enemy me book bi ho mase or madam for na ye metamfo enti oba bisuafo nyina ye third party be man ko fo nyina ye third party enafofo nyina ye third party emprampra ye third party mobile phone ye third party and third parties ne doso oh third parties ne doso say me American obi se pet to cry third party oh pet ne ko boss no mawu aboa no boni din no computer laptop third party obi o hand the car third party oh yes third party ejuma third party be me bi o hand intade a wo she cry third party until you so me nda no the tape enum lucky do be sim na oto niema oto na pa ko sie numre o onya daji bia o fiu kra enti third parties ne doso but asemba ko bia ye nuama ne kan benim se pegio se run the kan yo mummy anya careful say ye be brandy third parties ni nyina as evil enu ye ra run the kan third parties you know they do what they do based on the investment they have made okay and to be on okay mami bi wa a single parent o ni kunu ja no ana ni kunu wu ya no na ne mani susa 87.9 Kumasi ana wa fa Kumasi jom abonebo wato bidie wato nchire wato enwefua wato bibi wato mobile water social whatever waye bibia ana me baboy we see him through the university ana kwadai adum bi so adum no no ofefe ba Aunty Bea eti wo aketesi wo be ware abrantie na mami wo be 55-60 oni kuno ni nketesi abremu ahoodi a ewo se ko enjoy no odi ahwe boy na wo ya yiri na ba ya no be kantan mami ne ba yo oberio misi mami ne ba yo na such a mother no say opa or your right is opo okay Aunty Bea so opa mami ka sembi hwe be ma bi wo ha ho wono a wotena se no investment ane maame nko a aye woni mu a odigina ne maame endibia enye yie be ma bi wotena se no wo hwe apart from the Bible akane di obi aka no wo hwe investment a ne maame as a single mother aye woni mu 87.9 Kumasi waye woni mu no obetena wo se awari ye my wedding one man one seat me ne me ye ne me man dabi enyesa okay enti se we oba na wo ye ne kakaya obefa akire ofa akire na de so ye ma ne maame no oye maame ka ni se na me yenko the next point Aunty Bea woni se emema bebre wo mutena se no mo hwe de o mo maame mo aya emema bi pesi esi dan nka ye de ma ye maame no enso bia na ho de ni ho nanso wo hwe din a wo se
corn beef bi a me ma me ba wi anse wa wudie metama na we antuma papa mo friends say Holland Holland papa bi a metama me ma me afura Mother's Day so a mesha da kwa abrewa wa kwotena ne nchen ni na di nkomo afa me pie kakra de meye na me so judge me hira eno so ayire seku nti me pa cho siasi e ka e ma ni ba ko so kan asem na ye kan e dice you mo ma yam brandi third parties for ni nyina e na de to so bio third parties ya ye ka bi kura adamfo bi wa investment a wa ye wo wukunu mu ansa na obeto no ma ayenum bi no ntiase ndem ma gas no ntiase se wo hia be ma no wadi 30 35 na afi na aba no life mu a 35 na yen for investment o anti banka ni what can ye yes wo hia me me bobra to that 35 for na hwe no ni maame ni niama wo fa bi siwa bi what I say enti sanye ma no ye factor emra na me ka se me chem madam fu bi se obe nyansafo e no tim bi se ni kru se 87.9 kofi wo ko maame wo nansen asa me te se wo ko maame ho ache kofi ko kofi wo fa ntie bi se so wo mu o nam wo fridge obe nyanseni e no ye sa na wo yesa ye be ya ma edi wo so a ye be ya ma yo enne easy Friday edition of Akoma Munsem Reverend oto question ba akoma na eno a no ni di komo a de papa ye discuss the third parties in marriage ye be sha say de na madwan ye me third parties no asoba ma mekuma ena madamfo but erane Peggy ekeka bi ka ho Reverend ya beto so adamfo timi third party wadwuma timi third party atade a wo sori kwesi ada nopa from anopa to enwumre wato a kwa akopem enwumre eno so etimi eye third party e ho sunsanso e wo relationship no ene aware ni mu eye sen ye ba Reverend ene yen ebeto aso papa na asema oka no eye practical me mahwa na se afi wenya ba bi esi na mama kakra ni a oyiresi ye burial yenyina ye burial mama fa ko agbozo herbal clinic nekoje ayarisa agbozo say odi mfidie e be hwehwe oni padua no mahu de tete wo de hawo na ohu de ye wa na afa de odi ha ma e de ama nro ama ho ato yare bi te say typhoid fever junsomu yarewa wakodi oba bi ana be ma bi akohia no akwakotin yarewa hodo ibia nam yarewa fako agbozo herbal clinic usisi ya oya be ma ntimi ngina so yie na embo adwuma yie no kretimi third party ewo aware ni mu o se be ma te ase a ne be ma hu nti bra agbozo herbal clinic na onsa oyare Kumasi di chemso o May 5 old insurance office wa ena obehu omo fre omo ewo 0553 417752 0553417752 enkran kwashiman enso obehu no ewo ohene na hemfie wa fre omo ewo 0241750282 0241750282 home sweet cereal legume mix enso tom brown na ye dia bedwa so a ye ton wheat wom emu wom soya beans enso ewom wodi si ja so a 30 minutes pepepe na abi ebusuani nyina etimi di say ye breakfast e wia wo pese obedi aduane bia ma ye funu ye kutu enwumre enso apo adwuma aba no nya fe na obet na banku ne tilapia bi hu konkonteni nkatenkwan na wo bedi da bi home sweet cereal legume mix wodi a wo be me enso ma wonye kakraka bia embro eso oka 30 minutes said ye mekan na be upesi che enchine milk na odi bi egum ompemu bia nso a obetimi edine saa enkra from 6 months bosumi nsia ekopem abrewa poso akokra okitapoma obia betimi edibi poku trading KJT Dr. Mensa Edum PZKO ebuakwa offenso tanoso na atonsu obenye bi ewo ho Fre omo ewo 0246697358 0246697358 and 0546921728 home sweet cereal legume mix Charistic Ventures and so say or the Zahara Nupano Abejama so
wokɔ ba bia eto no bia chemical pharmacy herbal shops a wose open Zahara herbal products ni bi ohunam ye oya ennem nsam enkoyie emfa ma yare bia etete no ohun eduro ewo ho wokɔ a ubenya bi ato opedodo etu na so wato wa no wa 0246 348334 0246348334 and 0248569335. Reverend Mayembra wo na yewia yasen akọ yaboafo no enkra to no eso yen hyase eya na eye always a man no mema ne side no ena enye ewo aware ni ma o mo cause confusion na yewia beba the positive side but most times the entire positive no so positive news enye news bia negative no na ya na eye news no be ma no ne maame no ni nua maanom ne na wo for na most times omode issues eba relationship ne aware ni ma ye ka say we dey negative third party in the marriage ana is it always is it always a mema no side say reverend wo ne mami ma wawie mu no wo maame wo nua ma wo nanfo no ene ye bad negative third parties e wa aware ni ma na say aya na a man no side no so timi ba because time to say massive bar be me complaining massive bar na just oba no ena me kunu maame ena me kunu nua ma ena me kunu nanfo de bia ho no accident eye adwuma sen Aunty Bea o say medin ka kire wo say maame kan say ejina expectation be maame ana be ma third parties no efihwe free omo de hie na oye be ma no okay minim se makase ya okay o say yakase ya ware a oba ne ware be ma ne nkofo ni nyina be ma ne ware oba ne nkofo nyina nti metiwei me ye kwa me kwatin me nua ba bi fi say we invest wo mi unim nti a Moses Miriam sorry ti ani brebi no because Moses dance yo ho no ona tete o okay nti e presuppose say na wo ye hwan e na fi say de bia ni ame akasa kire me wa bra nkola bire mi na mahwe wa e be see da be na be ye leader aw ya me kasa kire ye ko ye mpanifo mpese ye be ka bi okay so no nti say woni ya ba bi fi say wa ye investment bi wo mu ena nyame apagya wo nti edum pempenso bi o so nso say ya eduaba otibidi ana wuti bi koma no ebusua bi ha wo mo observant pa wo o mutimi ka na say Kwame ana Kofi o ware wo ba ye hui oba yi bi a wo ba no se bi wa mfa ka ama ba wo ba ya ma ka wo ba ye de okoba wo ba o kala asesa ya ye store amount store no say ya wa na ye yo sa na ma wo nyina wa na wo ye yo e presuppose say ye nua be ma bibi wo okay ni ho ai obey odi nti probably be ma ni nua ma no e bia no wo mutiri mpanko yeye e wo mo so awariem wo mu nya emema papa bi nhwe wo mo ti si nua be ma nyame apagya ni say dia ade no so oba bi nkuwa no so odi saa adodode no enti no ye bekom okay asema na the flow okay investment no a wo ma ye wo mu ni ani mu no ana unfortunately wo mu ye investment na woni ho ti wo so wonim ana be me bo so a won kan kira wo ana be ma ni kwadu akwa won hye de nim se bia wo si so a wo ba no okotena ni nua pani enchen na ko wie GHS okotena ni Aunty Bea nchen na otimi ko secondary school because baby onya secondary school no enipa no betima tena ni fie etima ko school na ne eye ni Aunty Bea ni auntie na nya bia oyisu ni nsuo ono aduane ma no oyisu ne light enti ye nyina wiase ye wo no ye wo allegiance bia o se de manipa bi ba ye ntimi nya ahoden Aunty Bea mimiti we me wonamfo bi o ha omutimi hye da frame Kwame last week me wo say na ne na mabrochire Kwame wa ye yi akai mi o na imagine say bia nipa be 4 5 6
obi e ka kwa me wa ye yi aka mi o wa ye yi aka mi o enipa no otenase a obekai se kwa me 80 ni mu bikura me ma ne mpaboa ti se kwa me timi kwa brochire na dia mpaboa wa brochire yes yen anya bia kwa me beto mpaboa bia breme but kwa me nanim kwa wo koba no kwa ofaso oba de eya woko enipa check ni sa o the first ultimate na play mutu kwa ne de oso otineka enti wunira baby okotina ni nchen be 1 year 2 years 3 years eko school wi wunira baby edu baby na wo ma me yade bi abo no wunira baby want bi na wo ko ni nchen ko school fees bi textbooks bi enipa we mfia de enti ya na me ka se Aunty Bea eye expect eye investment anipa na ye no na ma o expect se baby anipa ye dure awoso otimi kai me na oba bia bana kwam enipa na so kai wo no oba bia bana kwam oba na oba waba be ma na kwam no ana be ma na waba oba na kwam no onye obi asa wo ka kire ni se me Aunty Bea mpese me komma no 1000 Ghana Mother's Day mpese me send 1000 Ghana o bona mani apose for the because our investment now auntie no ye no onu no ni hompo but when na winim say some moment no say wo auntie no wo maame no wa nya say investment na nka wo nya nipa and I feel say bless say me ma onu suso me appreciate the ye no but oba na no tie no sabi no oba bua wo say ade we na wo koyi nti koye obabagu last time ani edi nkomo na me ka se abrante bi mpo no frɛ no se be me bi o bibia okoka kire ne yire bibia okoka kire ne yire ntita me ka se enam saa ade no ohu woni oba tia na ne onipa bi wa woni ne tia me me sia wa yemi emfa bibia nsie but you cannot at the right time because yemu bi wa se nyankopon eno di yemi number door sa na na yetima sua dia ya masters a enka dia ye wo fa yiri bi yakọ me prospectus a me beko secondary school me hu ya ne se me school sem na ayabasa me wo fa baako president IK Champo time no ye secretary to Minister of Transport and Communication na me wo fa me ne tie no one afternoon me ti so mu di nkomo ofon so na me wo fa ne se obefama konkran osikofi me peda me fa kwa me aba ne ban me be fa ni fi wonche na me di ne konkran no ko school osikofi kobna ifa ni kwa mi nyo bia mo hwe mi mponchi mam asemo ni kaya you are Kwame the good shepherd o ja se kobna ifa aba ni bezi ni kwa mi nyo bia ma onhwe mi mponchi mam mponchi nti manko school no ti me number door and ayeye evening courses ayeye classes edi akwa bedu bebi enya masters editing enti asemi wa wo ka kira wo yire enipa na wo boa no ni issue ni ya genu ba na wo yira bagu na shebre bi asai patota say enti ya na me ka kire enema na mo ware ni say be me bi wa no a oyo mo mami project patota say oni no be di mani mami edi bi enti se wo mpese oni wase be ko a woni wase be nya wo hawo a eye wasudie as a helpmate se wo ma be sa ukumi se okwo mami wo mami wa mane no men try say je wase ba dia wase ba be ma dia no oboagu because Reverend me dance power ho no na me ba no me ye de hu say oye o maami project oye busuani project say one kind because ye nim say ma de most of us ye pese ye gi na ye pese ye de yes it say wa maami me hu say me ye o maami
project in make no say working project yes working project na fe ya wari na e no sorry ya midway come ma ho midway come nua ba ho midway come wo fast no ho na wa ma me hu a obviously me na me so meti awari ase no me so ka say na ni nyina akoi me so me dey save before me so me ma wan ka me dey hu Aunty Bea yan shadanka ya anya dia ya shadaka because a genuine knowledge or that's a nibi also but din ka say be me bia na nipa bi o wiase bia no obi na wo no na wo hia nipa no se na o 30 years ni 30 years na wonni hom also hu ni say investment bia koso na kwem afenso ya mamre mu ni ya be ware a yeso wo ware abusuya ni nyina enti enye wo nko na sabi ubedidi na question ya wo bi se ho de ya dice kakra ne say be me bi wo ho a se na me kan ye no investment a ne maame aye woni mu no because me wontimi ntua the exact investment a maame aye no wontimi ntua soka so that you cater for your mother or your father or your family at the expense of your wife and children. There has to be a balance. Okay. Me sisubi wontimi emfa me in the first place love I was so adema wo yire no wontimi kukuru love ni nyina mfa nkoma maame enti ne wo maame do ene wo ayire do wodi ayire do ekoye maame do a obeka sa emai mienu etira pimpim enti bemu die anagyewa yen sheda nka se afia me maame wa bre me ho pa ebi muka okay ani e wa ba yo fi se obi etwetwe ni nanti no afia jaime me maame wa bre me ho pa afia me maame oni obi apart from me ebi muka but generally no we oba we bema na sebi we ware wo ba ware bema na wo yire na dwuma ye na bi anese na dwuma ye mpo busumi bi obetima sende remittances kakrama na wofo a ensi kwan okay awsi etimi jai ma ne ye nyame ya adom no hu mobo na papa no ma menti ase a wo free na de bia me ka asem se he enipa kura no wa ware a usika na nko na wo se wudie what I say obi ni wiase asika awunya no ayo nko awodia ti se enya wo maame nya wo papa na de koma nimpo a wo fa asibi wadamfu bi babi a waye mobro wiase ya bo nipa bebre na Aunty Bea wo hwe me ka sembi sisi ase wo be nyansani eno otimi ka ebisa ne kunu se akoma me ho meti so akoma me ho achewo ana ya nhihye se ebia every quarterly bia no yakome maame ho ni akọ maame ho yakwa ni akwa e obanyansani ni otimi ye ehwese se ekoso obanyansani be hwese nukunu sabi on didinja ni maame abrewa bia na ni papa kokoro bi oti baabi ana obabi wa ho so hwe wasitinim na hwe be ma nyamene di ema wa to se wutiri ayeye wutiri ye in the sense say o makomo newu njade nti no se abrewa bi o hye baabi no akomo de no ana wonim obabi anti ase se woni wukuno tia aduane no wudi ni debia o be minim be me bia debia akoma no ma misika ebi ye but a few obama no ma misika kura ye monthly or weekly or 2 weeks no ama wa send akoma no na akọ abrewa but what fridge ni ho 87.9 enuane no egu o kitchen enam no egu udi freezer abrewa de once in a week enu kura me wa foni bi fre coffee anaduma no mi kotoje mama maba wa numre bi ko adwumenti wantimi anko na the next week anani sika kura no amane abrewa bi wa ohu ni baba ma opeso so ni mumponya sa touch no keke onya ba wo de touch wo da ho touch just bibia it is a bama ni the one day the few hours bi kwode mama wa no so so be problem amount I don't think so say basa Reverend me anko the other side no and then nyame adom
Emma ko school MS esua adwuma nti ma no nso bi wo ho no ma ska woni nsem kra sei ni kuna onenete so what you say wo fa bi ni ho nyame ama say me aka no ebi nyamba ebeba amen ye be me ase amen enti no se oba sa no so ne nsem wo bi pa na ni kunu no ono so ni bi say Aunty Bea no so no ye family project just you or sheno na wa baba be hwe fie na nyame ye wadom na benya Aunty Bea na ne ware na just you afre say endem kotodwe medrasa na me de be kwa o se na de ono papa de e na de ono maame de ye de be ye bibia kra na no eno sa no ba no so nya de because say be ma isu si efie investment kwan Aunty Bea you unfortunate unfortunate said you see toto ye papa ne ye maame mu ehwe ewa awade mu no unfortunate ina me din kan say ntinke ye be ware na no I was see etimi ma ye partners no etini ma biase one Kofi me maame ne papa wo ho na omani dam so me kai say me we Bible school 94 me ye diploma Wesley Methodist I saw them sabre no me papa otete me Mr. and Mrs. Ampa na BBC me we Bible college na me ba Wesley prayer meeting na me mama do a typical Methodist okay na Mrs. Ampa frame me mama me kan so na me yire ti dem ho mama se oba no oba yesofo enti nonka wo yemu pa se oba no oba yesofo enti enya fe na wo be ye no kwame bremi wei me mama sui na okobo na danfo bi e fe na Aunty Koka o temfantinita okobo na mane se me se sampa ya de ma na aye ne ya because me mama me di ema mienu achi me mama na me ye pani okay ti me mama se me ya kwada ni nyina no na koma so ade ni se me ntu kwan na de ye ne fe pa ne se ya mami no me ba wa brochire ma me je number we na koyi na me je kodi sofo na me kodi sofo so na sofo asa fra ne se mo on be ha mi sikam skani ho me ma mi suin asa de ye wia ne baba ma frɛ ne nsɛm so nti me ma me na me ye ni project so what I say me ye ni project me ni da kwa me so nti sana oba tan bia baba ma de ne ni da ne so nti me ka de be si so sɛ Aunty Bea ye njai sɛ de ye tutu ye kunu maame nom ye yire awofo ye tutu o mase hwe ayi me obuku bi sacrifices in marriage na me try de bi sacrifices a emema ne ma ye wa aware mu a ye partners and respect so sacrifices we make in marriage but our partners don't seem to respect those sacrifices ebi ni say Aunty Bea se utuwe na ware be ma bi na be ma wo wa se me ma me yare Aunty Bea say ene ko fa ne pra no metena 1 month ye hwe ne yare this is a sacrifice sacrifice we no ba bia na be ye ye ko fa be ma ne ma me abetena wakachi na be hwe no edin enye betel additional budget additional cooking additional what Baya ni afọ say normal. Sacrifice ni bi ni say. Woni ukumuti wa say Aunty Bea mpese me ye me masters. Nkwara so nkete. Na obeda ni wetua fees Aunty Bea si me support sacrifice. Enye me bi wo ha ni si ebu ni nkete. Be me bi wo ha otimi ma ne yire kofa ni nia ba ku mienu ba ebetena the very house omutimi no betena ho no hwe we mu school e de fra ne ma ye bu ni say no enye normal something abnormal I was see etimi sheda Kofi
me da wase said you see ebua mebusua because aware na abaaye no be ma no wako beyond you oba no wako beyond you ya wo baby wo a Aunty Bea ti said Daniel ka big asem no wonu atimi tena se nya se odi pe favor o baby wo wonu atimi tena se o se bi didwa no didwa no di bibia to so pradia boat no amawo map me pacho ko duna se fania me come this house number o so here Aunty Bea fa koma no mame obisa se free here I will say free you when buy and soon be here omoye okay reverend me da se papa na ye ba behwe obi wo ho nso a de oba no both sides because e see wo man side e see wo man side ye bibia to please mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, brother-in-law. But he said, "You're okay. You appreciate it. Into the biana, chuchu wo e ba ne sana. Wo na wo the receiving side no. Obey ni den say me Aunty Bea na me mother-in-law ni mani hia gain. And I say me kunu e na papa ni nani hia gain. But the o say de koma ni bia ye de ko. The o say ye bia na ye ya e ba na sign na obesi a handle. Aunty Bea, that say this question is good. It's very deep. Me that say. Me buy a better so my uncle God's Way Funeral Home. A one-stop shop. Say if a year who dear and one say obeko God's Way Funeral Home. If undaka ubenye bi abroche dear Ghana dear ubenye bi baby a ye no a hot decoration. You always say ko God's Way Funeral Home. E muna e de beto mpam no sanya ye no so ye be decorate woni nyina so a God's Way Funeral Home. A mema ene ma Paul Beres ombefa funo e de akọ emusieye ni nyina God's Way Funeral Home se owobi or MC for ayefro ni eyie e na osan wo sofo a eyie na ye beye ni nyina burial service ni nyina eno so owo ho sofo e wo ho entade a emu ni behye se wa opese opam bi ma otobi wo no ho ana wo de wa wonto abeba na wapama mo ni nyina fa ko ho God's Way Funeral Home e beye dia ma me se bibi e fa eyie hu de osan God's Way Funeral Home ho a de bebia wo kọ no kọboka enye fe onye ni ye ma yesi ye obi ehunu ye da na so de we ye koja God's Way Funeral Home dia we ye no we hunu ye ko ho na omo emboa o kumasi asafu labor oban former cocoa board dine dada former cocoa board dine no emu udru ho no ma wo se ope uncle ato ana say obefre omo e wo 0243 737457 0243737457 and 0266194678 0266194678 3p garlic mixture osibeji edro won waso ya waye eye garlic udia eboa onipadua ne papa na ne hwe ne ye nipa ne bebre din esan sebio enkan ya na ewo akire no enu nti ena piwak natural waye edro won waso di aba se tobi nenom na ti se de ware garlic ne pepepe na emom unya enkaboni bia ewo wenum ebusti immune system no se be ya da ne da wo ahoden o blood pressure no nso esiesie ni ye ede maw osisi ana asthma o jonso na wo bre jonso no na ebi ekekam ni ade yina eye 3p garlic mixture obenye bi wo pharmacy chemical herbal shops yina obenye bi ewo ho Frepiwak natural ewo 0248 928824 0248928824 osi en kancho say 3p garlic mixture no ewo to a ebomu eto no eye kokko ena ne ho no eye kokko garlic na eda adaka no ho enso eye kokko enti kopa bi na eto na ho ento grow fine enso eye mojedro won waso a yede kokko ena yede aye grow fine osi oba ubu nsa na mayie menstrual disorders ni nyina pe grow fine bi nenom na ensiesie no emfa emao ena unsa ye tititi wo na ye tititi wo beda be sorry no wa break anase wuntimi en na kra na ose num grow fine bi ne be boa wo betimi ada yie ye be siesie o menses ni yie enso e de ama wo na tititi no na unsa tititi no so e be jai ne vans enam kroma e pai grow fine pebi na eto na so we nya bi e wo van ni mo nso a pharmacy e na herbal shops bia wo be rebia wo se o pe grow fine wo benya bi wo apidank herbal smart herbal e na PFA pharmacy Colina herbal ho nyina wo benya bi e wo ho for doctor e wo 0244 596532
0244596532. Grow fine or say it makes you grow fine. Na Ghana month ya as I say masesa me ho ameti here Ghana month Akoma FM ya hyehyɛ dwumadie bebre ye de ebremo ye pa hontuma eye ebnada etwam ya na enu achi no ye woniama bebre ya hyehyɛ ye de ma yetiefo mutie ye nyame ya adoma wukwada edi yenimi eye Asanteman speaks eye dialogue session ya to nsa afre ahemfo na political authorities impenyimfo ebe kasa edi afa ya mamre ene ya mane ho ene sene ebe ya Santeman ebe kɔ nanim na aboa amagana enso etumpon nyame ya adoma wukwada ena sa dwumedie eba so ewo Mecklin Hotel anopa no ndu pepepe na ye hye dwumedie na senti ye to nsa edi afremu nyina se nyame ya adoma wukwada 12 of March mombra na momeka ye ho na yenye Asanteman speaks de to so mienu nso eye Akoma Boafo project mo amohwe Akoma mu nsem de biada ubehu obi so wokowo be ma one ne nyem ye kra be ma na adwane agya no enia ma ode bekọ awo so woni bi ne abesu akire ye na etiefo ne ahwefo mo aboa ye ne atoto ne amade amasafo no obi wo ho no ma okoye se GB oniska ode bekọ no ma besu akire ye ne aboa wo mo na afede de abeka ho ne se ye pese ye peye nuano mo mankuma emema nkuma se bi omuti omumpese mbeko school no pese musua skills eye nsanu djuma no mudidi won nsanu djuma nye nyina ne betimi akọ school no krebu akọ abekọ wie kra na aketu asem kra so aye basa na emo awon nsanu adjuma no ye yeska no eguwa obotom ntina Akoma Boafo project eba ye bo enkra yi ho ka ne ya kire omo adjuma say ye makeup o say ye nails ya ye hyehyehye bi say ye local drinks ya ye ni nyina bi e na ye pese ye kire omo ntisa na ye bepa sa project yi ho entuma eye 20th of March ya wada ebe ni na wotwe ene no so ye pa ho entuma e wo Mecklin Hotel ho na anopa nondu ene no so ye pa ho djuma wedi fi 18 years e kwa akopim 16 years to 30 years now pese usua adwuma emrepem no ye de number bi betudwa wo frɛ na ye be screen ne ho mo ma ye serious pa ye betimi aboa wo mo na ya bɔ mo hoka na makwa akosua na emom project we de 20th of March ena ye be launch sa project no ewo Mecklin Hotel eno so eye anopa dondu ye to nsa frɛ mo se dru ho a na mo nyina mababa be kan ye ho sa Ghana month ya Akoma food exhibition ADB ATB epapransa eto fufuo ene akrante nkwan bibia bi exhibition ye beye ni asen aye photo exhibition enso ewo eno de Akoma FM ye ni mu heya ena 25th of March eno so ye beye duane no ba ye le ni table tintintin we so ye to na ye nkate atwum ne side bi egu so no we ye dibi we ye tibi we ye banchika kro we ye fantika kro we ye say ni nyina bi ye beye bi food exhibition 25th of March ewo ye ni mu heya emre no so a time na ebeba no ye de ba betudwa e de amamu na mo so wehu wo be kufa ye so asam na beto ye nipa kakra bi pe e na ya momra na mbe taste aduane sa ya ye wa ye nya bi ndi wa ye pama enti sa won so o pese Ghana month Akoma FM ye dwumadi ye di gina obedon ye ne ye boa ne ye dia na wa fresh say ye ankrankra say ye dwumakuo na also si Akoma FM de mu ye die eye papa e pese me beka mo ho na ye enti no na wa fresh ye number 020 911 9090 020 911 9090 o pese also ton ayi ahwenie niam bi na pese obey exhibition ni bi kra oba free number ye sales manager na oni ni ND enkomo obema oda na also wa baby why ye sponsors a mo boa ye me ye de sa Akoma Ghana month ye ndwumade yi na e de bro eye Mecklin Hotel Open hotel papa agidi wo Kumasi ha o meduane ede o more large space o more conference halls bebre o ye 30 people cry na per conference room a Mecklin na obenya bi wo ho mo ye 2000 na mo per conference room a Mecklin na obenya bi o be ma obi o meduane ede obedi wo ho a obedi wo ho take away o be ye de ama o ye event bia so pese order aduane a Mecklin Hotel o mo de nyame e na obehu Mecklin Hotel ono ye major sponsor pa oboyen Akoma Ghana month ndwumedie e na otwea herbal powder ye bibidromu Samson bibidromu Samson papa
opedudu etu a na wa fresh 0551 228281 0551228281 ena midimafo herbal clinic ono nso ewo agogo oben government school honom frɛ omo ewo 0244 724282 0244 724282 na fe so Clarity Eye Clinic ono so ekan sponsors no eho or Amedia Mox no echi hono maame Sewa Plaza ufi cement about na wo kɔ asafo VIP a obehu sedan kɛseɛ bi esi honom maame Sewa Plaza ho na obehu Clarity Eye Clinic ono so ekan sponsors for Akoma Ghana month ndwumedie no eno ena omo eboy to so pese obeboy na kwanya wo ho obetimi aba Akoma FM ye wo Kumasi Asukwa ye ne shopping mall main entrance no ena edi hwe ne obedro ya bronsan kese Akoma FM boani mudro house Ghana month dwumedie na Akoma FM mo ye pese me beka mo ho na ye bra ye mpanyifo eno ebedi nkomo ye wia ne abo wade ton de hudehuro de ama Ghana ba bia wo bia obia betobi ede ama apomodimre eye dwumedie nso a eba so ukwade enwumre bia ukwade enwumre no nso kopem no nkono ushia oduefo abnadepa na oni doctors nurses no eni omo medical field health promotion officers gida ni eni omo edi enkomo edi afa yapomodie hu ukwade etwe mu mote ye kasafa immunization ho sani ankra yesuso omanum ne ewo omo pane emfa so dia ede ema wo mu ukwade edi yenimu nso ye besan aka bibi foforo ntia ye tie bi na wonso ebo wapomodie hu ban Glam by Tina Makeup. Glam by Tina Makeup. Debi ada ono ene ye makeup yi ma me na me de betina TV so na me ni ma fe. Senya o color city no sa na Tina obeye o makeup no e dia open hot obeye open mild obeye medium obeye simple so a Glam by Tina Makeup obeye ama wenim ada ho owo Kumasi ye ya friend no baby a wo ko bia say your birthday party naming ceremony a year aye fro graduation birthday photo shoot bibi a wo ye bia o fretina obeye makeup no e dia ma ebo ketua bi e na obejo 0554 466280 0554 466280 ye be ko Dr. Mensa Herbal Clinic ye nyo be ko akodi enkomo ye ba question na me de ma Reverend Kwame Kwati because me ka say obi be ka say Aunty Bea de ye kan mi kunu me bua na ma ne hwe ne fie o me bua na ma ne hwe ne maame o hwe ne papa o hwe ne busu o hwe ne nua ma na so still masini mani enhia me nua ma ne nkumafo na ni mani enhia eno sa ne me ye den Reverend Kwame Kwati ye ba sa question no obeyi ano e de amaye ma yenko me ami nua be ma say so ye me nua be mu ataje na boso say wada ne me nua be ma me mpokra twi bia me ba cho ho ye o fateria e de nya say oba o de ataba ntinye mi sweetheart na obi ata mami this o jai ne ne ba asa my friend sweetheart boko de e de nya mi ase enko Dr. Mensa hoye yo yanchia atifo enfam na Dr. Mensa Dr. Wonder yaso ye a ye wo kutwi Guinness Depot ewa na yaso ye no ewo opekese no pa na enkran so obehu yen ewo Madina Zongo Junction baby ayewura akompreko Kennedy Japan na bro nsan no wo no ode obuso bia sa wo pe Dr. Mensa ana se doctor na oya won adwuma na akwada akra be so nsa na ode wako na ma Aunty Bea onim na wo ka exhibition bi baby e me depa ye food one no ube abedi bi oh me frɛ wankasa sa we enya akoma fufu party na yankofo de chance ebrem na mbagi bi kofi enye no a fufu party de beba so August kamo de fry ankaye ende August timi de to na de afra fufuo na fufu party de August eno de yankofo de chance be fa free akofie kodi ma we de kitwesi we ne kitwesi ene ba wonya bi sa wo che ayina Mwayi na ya momre mi bi accreditation no would beba mo exhibition no eduane exhibition manager wo show what enu ni hia me manager ati obema obi why yo mami bi yanko apomuden ebreso yes Dr. Mensa yaso ya de nipa ni gi ye ho pa ni Aunty Bea ye ka twi konkron because ye kasa no ananse ye din eye kutwi ba bi aye wo no ene ye kasa no ese enti dom na no mami bi osida bi atani tewi abetra TV no so a manage adentia omutwi na omuka no metiase eye sa na tie nti ba Dr. Mensa wa o kan brofo sedien
ye be di twi ne be yu ano eye sa na tie efi se opese obi ti onsem a wo kan yi a ene niema pa wutimi ye ne yi a ye di twi konkron ye de be kasa acho na ma bi asem da bi asi yaso ye awon wasem ene ya ni tie wa nyina ne se ene me ba papa bi a nyankopon adom okocha buchire mfie pin nenam Dr. Mensa so ne sasedo na ye ka no eso ena nyankopon adom na dwumasem etimi edi yiye na madin kan jo se wonya bibiduro ni a wadaroma na waka wano atum efisa ade ahama eye no we anti bi min kansem bi ncho ye wodua bi aba te se odi aba tie ni ye sa odi aba we wo ye opemfo a mesew aya mensom kra yes madin kan cho yaso ye nimdi o Dr. Mensa ye nimdi sa odi aba no oye dua no ho oden sunsumu ene honam eye sa na nyame aye no ani nti na obehwe aya wo enkwada no fofra wo benya wo akwada na nga na wodi odi aba ne bi ato adware san na wodware mu no akwada no wodware ru mu no na wodi odi aba ne bi ato se de beya in spiritual akwada no ho odin okay eba physically akwada no ne ho odin ewo sunsum ne honam odi aba ne sa na wote ani nti Dr. Mensa se men kan che wo se wadwuma bi etete wo akwantuo nkrata asam hawo abrabo a wo ankasa wo bono maami bi unhunu so sikai wo maami se den santi bi se de o si domi na nka obehwa watabiri sika dosopo o na natewi a unye na agya yemfa na adan ye ho kakra na akina bi anti asa wo sere na akina bi no obeba na me baba mi nsam cho dabi enam se nyankopon adom madware sasaduro nti ebema ye sikasam no atimi agina na atimi asipi enu betimi aboan am ye hu de edi sikasam ne ye eni nti so wo hwe me ba bia wo bia titu mu amu abochire anti bu ba ya ne machepa ni ti a wanyina ne se ye de enu koma wona omu wa kwantuom abochirefo ne ye de enu koma wo mu obi o wa kwantuom wo de wo ntimi ma wadwumasam ayeden enkrata asam unya bi uwuradwuma mu enu ye yiwadi aware no kwa no asan ba fi a omufre Dr. Mensa na ye di eduro no eduru fiada ene ne ya wada na ye di eduro na sandemo na ye tiawa ni ya che okwanya obefa so aye no ebema usika se magina enkrata asam na ye basa no ubenya bi wa ware na egu no nyankopon adom ebechina ma Dr. Mensa ye wokotwi Guinness Depot ehwa na ye wo enkranso ye o Medina Zongo Junction Aunty Bea yare a watundin se halitosis madin kan to se yare nketenketi bi ti se koko yare de ne de Dr. Mensa ya trawo yare bi ti se halitosis yare a ehu na no ho odin ebetentam a maami bi mesi due ebi se yare a ano odin ebeka wa ene afanyinam owuo meso so wo sa yare we bi wo so okasa no anum yinka sabi ohumi a home na eba ni nyina no eye senti nko abra Dr. Mensa so eni amfa duro nkan na fe do ho tiawa yenhwe bia ne de hye enso num nu bone mami obehwa enne enkwada empenimfo emabawa ye papanom ye maame enkokorafo omu kuta poma enne obekọ baabi ahodo no mo hyehye gata ase adentia enu bone nko na omonum eni ntimami bi da bia meka kyerɛw se onu obi kasa na o ka kyerɛw se Aunty Bea twɛn wan twɛn a wadawro ma ya twɛn ho ma no wate na wo de ohu hia me na wajai nipa no abraba ama no enye sa wan hwe ya do okuta bi Aunty Bea odi beprawo enam enu bone omononum nti mesrew yenhwe awo ne nyinsemu ohaw sabi emu fie bosome nkro sabi mprediasa emema sabio anadwo yenna yesisi se ekobani na obawo abofra no na abofra no besei entimi muawo bra ya so eniemo waduro enen naipe ye 4 days ebe firi okra no onum bio
Yanfa Dr. Mensa number no ntuga. Eh 0244 92 69 0244 92 69. Yes, I was 027 11 73 551 027 11 73 551. Your number to me and say 0532 92 8095. Sana Dr. Mensa say waba awoye wakwadana furniture na so ye wona beju wawo esan se na nyame nam Dr. Mensa so ekura nananom kwa aduokono miensa odofo na de bia de mi bisane se bobu anmu a wakwa aware wa anyaba odofo wankokra nkayi o me kwa aware na me anyaba katena wo baabi saso odofo bi firi ma de bisane se na wo ma ye misase wo kunu anaso wo yere ni senti bo modern so de woni be kire Dr. Mensa ho no abeje o ma science e made nyame nam Dr. Mensa so wo de ache no kwa saso bo anmu a na wo jonso kete so na junso krobo atuate se o wiase afana nyina ene pani junso akora junso enu ti kwa fia ye hu de wo junso ye da bia ye sini ma esi enya bibia se junso krobo ekete na ye si dofo Dr. Mensa Heba Clinic wo wodi edro ne kan wada krope Johnson ba bi ehye bia ekwa emmabio bedofo wope we na apede mentina wo anyi ho akinyi enka se o machina so me Johnson ne de enua ene de mi bekọ wo Dr. Mensa se wonya ba bia ebeboa na na me kanfo na so de amaw se wo ba ho a watimi adi adanse pa a kire wo nua bia wonte Dr. Mensa Heba Clinic enzka saso bo wana nani eha no ene kokko ya de no ebusu awiase afuna nyina ene obi a no complain se kokko na ye fa ne se kokko de entimi nkum odofo kokko de nipa bebre na eto na nanom e wonse do obu okra wo gya ne nan ya wontimi enko saso bo nani ekeka no de bia no pose nani sabe wo nani nyina ayekọ menua mentena ho emo ni kania no enum esan se ani eni pedua ekania the sent bo modin so do woni be kire Dr. Mensa Heba Clinic wo obeji wa yare sa ewo ho na doctor say brofo ho yi emuodu pa le senti odu brofo ye do twamre brakotwi ne beka twi e kire no menua ye san wo enkran madina zongo janshi yewra Kennedy Japan abro san so pe Dr. Mensa Heba Clinic bo bia be kire amwaji wa yare sa ewo ho Dr. numbers no eh 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes now 027 11 73 551 027 11 73 551 the chat 0532 92 8095 Aunty Bea one say ye delivery ye no na ye keka ni nyina ne ayaresa bia no ye ho delivery ba bia wo bia se de madin kan no so wa boche titiw untimi ma oba bi tetew adwumasem ayeden eniema bi uhunu so usikasem ayebasa me so ye delivery sa niema ye bekeka bom dia bro ni nyina no wo de wo ka wo ha wo ne che Dr. Mensa numbers na edi tu dwana eyetiawa enwan se baby bia kama na de abro ba bia wo bia be ba be ka wonsa Ghana ha ba bia wo bia Mrs. Saw your dokutani papa maami bie ma yenso obi nsa niemfa ne mbra waso ese nipa asumati ne sa me yare se de Aunty Bea mi nam ana me bodin Aunty Bea dia mesrewo ne so de unya bi wo Ghana ha Aunty Bea dia mesrewo enya asem getua ne life party obo life enya asem getua chese enya goro eno ena Dr. Mensa onyame aye ne sa ani ntimi se oyo oba se wadwuma bi a oye se oyo dokutani no mani pani hu adanse pa eyetiawa maami bi wan se ene yakasa tietietia sesebo ne bakon eyetiawa sebo ne banim eye kete ohwa eye ketua bi tisa adwe na kokuo so ye den eno so ne ba ne kon no eyetiawa kokuo na minim mo se ba ne kon so etisa nanim nso esua sa na yakasa said ye be asopa wo yi enchere asamti yemfa Dr. Mensa number no ntudwa na afa yem peje mu kra pressure de minyanya bi o chese serious no na man bi last week obi bi some say Aunty Bea don ni share nya asam to nam so sa na nyame aye no
ye wo bi wa we ne hia onyame nam no so ne nhia ne timi kan na nso nhia na kan na kan bom na ye ba ko na ye mu a eno sa na nyame ye na ade ye mu asade a ba bia wu na so nya o si yo sa ye mu ya dai Your father Dr. Mensa number no ntu dani empege mu. You want 0244 92 12 69 0244 92 12 69. Yes, I was 027 11 73 551 027 11 73 551. Your last number is 0532 92 80 95. Aunty Bea Coco Pensudo, then so Udriano Puenia, enye da. De bia just Udriano Afro Kakra, said your beya, a swabapa. Namia Duma, that's an sabri ya. Obesa to me, Manana Terry, many minaba. At African Poma, Medas, Papa, Panyami, a shamo, and say, dear, a Peggy beside the children, one, said you see an insanity, your cra, and our Fabila will be son of mammy. Why? Yo, Akoma munsam jumedie na yede ebremu ene ye kasa e dia fa the third parties in the relationship. Say ye o maame, say ye o papa, say ye wase ba, say ye wase be ma. Why ene ye third party? E what relationship no emu. Yes, phones etimi ye third parties, computers etimi third parties. Ye djuma ye etimi third parties. Say san say ye nim holiday ni wa ha ni ye djuma. Na ukunu wo fie na ya baha ni abeye adwuma na ye third party so at doctor ono oye hye ho no ma na afra emergency na o so sorry ko adwuma no aye third party na eno no how do you manage that third party no se be ya emfa sunsuanso boni emfa emba efie na eno ho komo ene ne Reverend Kwame Kwatin ye no ebo oye renowned marriage counselor Osan eye Baptist sofo na sorry a oda no no eye Baptist Family Worship Center omuhia kosia da bia ewo Mecklin Hotel nyame ya adoma ye be sorry a obesan aka time a omuhia ne biom ne de number so atudwa esanse ye pon program ya na ne production line ne ya so buo besremo ye Reverend Kwame Kwatin number ye Reverend Kwame Kwatin number last week ye refi entimi afa ne number na atudwa ne de ye bebo number ne tempa na matro edi atoho edi amayen Reverend Yembre before you be call question na me bisa wo so me pese ye TV for ne ba for the benefit of omo mo be hwe TV ni sa question no negative nkwa na ye wo third parties ana say ye wo positive third parties enso e wo relationship ma omo so boa e ma aware ekoso okay I always say ye ji awade ne yesi hwam na techire okay na yeyi ebia bema nipa mienu na yeyi oba nipa mienu na aya na abrahu sema wo mu ne se yeyi se nipa na yeyi no based on memfa ne se fraternity oye me maame a na mayi no oye me papa na mayi no ba ni se yesa okay because our four mienu no mu nyina mu free different backgrounds Mami bi wo ha na bada yenti ontimi nye futufo ma ne ba ware because of sha dia of sha sem from abadaye perspective so okay nti se once ne baba be ka kire ni se ni kuna bono no nko ade wabono on hwe ni kunu ontie nase be ma nase bia me badie obayin so waka kire ni se mo mpa be ma chawda so no embe bia me ka o masem sometime ago no enti mami bi wo ho a e wo mu se ne ba na e ware but eni so ota ware e na chi okay because of na badaye bi okura no okay ontimi shade in a broader picture in a broader spectrum of share adie from the banner point nko a mami bi ntimi nye ne ambata ne ba be ma ware chi okay because onu so be adie from experience awanya efiri bia nasi bi ho enti o hwe tro mu ahun me book my in-law friend or enemy no me choose in-laws a nine
na me ka wo ho asem wo hwe Jacob ene nase Laban a o ma se tira nko yie kura to the extent say Jacob no so odwane kura wo hwe Ruth ene Naomi o mo relationship a na efe kwa wo hwe Peter ene nase ba se aseba yare no boy Yesu amanye se Ewurade masentia po yenko fie de enko we no Yesu ko bo mpa e ma no na ase sori ye aduane ma wo mo na ase oba ko amesa twusu no mi rafi kakra so enti ense ni de ebi mutimi ama menka enso ahodo 9 a ye wo me book ni mu de din kan ye fe ase oba ko the parent ase wo ye parent ni se ono nase eye ne ba emfa wo se monya asem in fact otna asem no no oka otra so be defending nase ni mpo acha de ne ba neka ono ye fe no aso ye parent oka mumie ni nyina hye ne yem so enye wo aso ba ko ye fe no espionage espionage no another word e spy onu de ofhwem sa enso no omutaba visit abra wo hunu se enyema ekoyi enyama ekoyi oh yes am ba visit na owo fie ho no wo ma report enti na fe no espionage no yemfa nsa ne babema ena waware obi baba ena omuti baabi ena wabesra ne babema ne eyi no aha omunyina ko adwuma na akọ no kwa wo fie no wafa phone akua eya mo mra wo na mo bra wo tiye pa hede me ba no fridge mu nyina yema ene tie kurase na yenya duane bi ani enti obemma reporter ewo fie ho nyina enti aso bi wo ha ana aware bi wo de enti a aso ni nkumafo ha wo ba no eye reporter obi third party bi be fie wa spy na be hwede ko okay ana espionage ayi enso ni bi wo so a onim ebra wona were promoted because oba wasaso last year no obetu nkonwa red oba this time no nkonwa no eye leather akese oba obetu TV kuma bi oba another year na another 3 months no TV kakraka ente je se wo bibi kosoma onti ase se ubetima ka che ne se maame ase tiremo ye din onti wase ene wo the genius sa genius no obesa no wokwa na nkwada bi sa grandma when will you come again grandma sa genius no wo mo no mo free baabi ba wo mo di wo mo input ebe ka de mo wo no to bon se sa aso no wo ba se nuane kura no wafa onfa wo no mo asitinem se mo ayeye mu nyeye oni nuane free baabi ba oba otimi huse tibia ne baba ma ne yiri tim na se ntokwa wo fie obetna se edi asem no ama asem ne siansa no wakọ ana oye ni character ba ko so babysitter okay so wo obefia no na so se opeso okope na ha mo mi ni nyina because oba de muntimi nya no ekuru na yiri muntimi nya no oba be ye no opra no mo pe ma mi jai o se da bi me tente ma pom so enti enso gu ahodo okay na enye enso nyina na omo ye bado se de ye ka no okay in reality no asiu bia de o se ka wo ye counselor in reality de enti a obi wari a ye power se beta akire no member take say asem ba no take side no omo take bebre yesa bo say asem ba no take side o take side because the only ni take side no bi o mani bibi okay but assume bia de nkoso ye futufo okay reverend yanko me question na before I be call Dr. Mensa no ye bisa sa question ni say oba no waye bibia ma ni nkumafo na seba be ma no so eye bibia ma ne yire ne papa ne maame ne nkontanom ne ade but still friction bi e wo ho wodwe ho a wonti ase oti ase so a enye yi omba ye den e no mama ne gi situation anti bi ewiase e da wo no ye woni pe bi wo ho a obi mpe wasem da sa ye establish this fact okay anti bi ti we
so ka so bi adowa sebe enya no kre ya minimum mu o just say obi entimi no ye ne wo si kwa o ye no ye ne wo si kwa o obi ne wo si wo no ye wo maami bi wo ho a ana papa bi wo ho a the fact is the baba ebe ware wo no from day one ompe wasem ani number 1 ye wo nipa bi wo ho a omo ye unpredictable won sheda nye bibia mano mane nye ne fe tida sante se akoko wan akoko be sachra kroma sekra enye ne fe ana asante se obi won so osua wasa wachia nepa enti in no relationship no enye bete sa na ma cho mi book no yewo asubi wo ho a wo de opa cotton entuma bia the latest Daniel cloth for channel on pewasem dija fa ponche ni odwan ni bibia to so 200 note pack fama na wotwe bia on pewasem na de tie ni se wasem pewasem a ha hu okay ati bi no wasem pewasem wasiba ukunu maame on pewasem be yourself. Okay. Wokunu papa on pewasem be yourself. Hwe de bia me ka kira ware for say enipa ye wo wiase yensesa yen ba yesua yesu ban ene ye ne yetena. Enti wase ba pewasem a men ha hu nkosu nkose dem nkosu mi de ne bi o me mo ho mpa yo wo pewasem me mo ho mpa ye ba mesua usu ban because woman for woman etire bi nsia yimudu nson o say enipa bi wo wiase a they cause division and offenses owie na dey to aso say such people avoid them Romans 16:17 to who fu wo mo de tell say o ware wase o ware ukunu na ne maame ana o ware wo yire na ne maame mpewasem na wo partner no opewasem a what is your problem? Until kuwanim that is when why you dey also we money bia na still on pewasem which is on pewasem ni yem krank ye jao ni yem wank ye jao but ye tie nie se we oba na wasem pewasem ana we asew na wo ba eyire mpewasem a also usua se ana usua kwan papa se nipa no wuntim onko hete no because o unpredictable until we hear e ma kwa awade any man na mpa boasi e ma bebre wo ho a omu kuno mu maame nom ana se ye wo meme bi wo ho a wo mo yire mu maame nom kankan meme bi asabi wo mu sika semu hye danya strong manu fo bi no mo nya da kosa enti be yourself which say tina wase na bo bra so no tina wase in fact and so no kwade eni so tsa so be chana de oh yes until we bent us over China there we oba na wukunu ma me mpe wasema wo ko China there den obet any committee na case etiawo wow ko China there because dey na be China be nife dey na go China be nife and to be yourself and maybe sure say they be themselves okay but ube encourage wukunu say na say dey also ye mane maame ube encourage you yire ne say na say dey also ye mane busuafo no omunye but me as the husband or the wife say ma say me nkumafo me nkontafo ompe ma say ma I should be anti bi o encourage no kura nya wadwuma oh say some na yakano wo di yakọ another level we you feel a negative process item okay and you negative unfortunately makase asoni asontem o say your papa because uba ware no ba ma maame ne papa ne ni ama nyina e ka aware no patro ta se anti bi yesi se aboa no onka wo a onfini nkyere okay enipa no wa fini si akyere wo se wo aware ya awa me baba men me kura men support ebi wo a no wate me sa aware no me huhum ni akyere ana wukunu bi ono kura ka wakoma to yem se maame me na me wawo hwe me enti se bema no be hwe ni maame a ejina bema na aso
no na ko sheni nkran say na ko sheni nkran ye be fa your callers enche bia na mama mbisa we yaka in laws the physical third parties say ye ba se we adwuma ye third party go relationship mu phone ye third party wo now for ye third parties the negative ones na ye ke ye managing saying asana ye be commercial break ye ba na callers abi that's it Aunty Bea and that year we are say room say no aware bia wo third party okay especially this technology ne enyema abekeka ya se tena ho no say there ekuru bia wo the third the second wife which is the phone my bre me car boys you no so e wo second husbands Aunty Bea mamenya blunt okay honestly speak mamenya blunt ye kura ye counselors ya na me kura me ye counselor yeti sometimes it's a one ye conscious wo yireti ha oso ti ha sometimes kura ye dampa so no bia hwe ne nyama bi kura wana ansa ne ni aba ho so aka say eh na de ne yi this is the order of the day okay and when you say you come on ati abonjun mo so e wo mo ye mpa ye ti radio so ye ka sansemi because sometimes when social media ni so timi ya kono ma e ho ye de oh me say ya kono oh no wo hosa na say when the man fa some way twem na ye nyina ya sere na say me papa me nua pani me sofo am hwe no I'm respecting you so much Pastor Otabel okay o touchy nsem bi ntedwa na dwena me sheda ko Pastor Otabel ni page na me tie ni nsem a wo ka emu nsem ni bo a emu do chisa wo dwen so na madwem se baby nyame de papa ni nam no it takes wisdom to understand where the man is going enti me come to me fa me phone Aunty Bea ma charge ma at 100 me tie no ko tie na ma na ba 15%. Hey. I see. So enti pesa me ka say ye manage efie no in the sense say mobile phone me do for ya ware answer phone eba so because 33 years ago na mobile phone ni ho but the mobile phone ni ba ye no so one manage mobile phone no relationship with your wife or your husband well mudam paso so close as no bibi da mo finfin as mobile phone ni da mo finfin one way your laptop enyeme bia we di free adwuma enyeme bia hya so a wo bo oyi ka asem krampo mo se wontie me anka say kwaya na santa me guilty mama timi papa me de kire kra mpesa wo hwe makazo ma brashi subi enso jo ka no eh right some moment na ade bi kire me enso musuma engage on something enti ye manage ye ho say efie no de ade bia be wura fie wo bia apart from ye mienu bia third party sa de kro no say on enhance your relationship no be say no a o say de no to nchen o say de no eto nchen na power specialist herbal hospital de okwa onfa wo ento nchen obehwaw ama wo ho ato hepatitis A, B and C ko power specialist herbal hospital na doctor enshow wahrawa no ayekese fibroid age yefunu no aboso no prostate no ayekese a osebra na obeye ni nyina e de ama owo no wanwaso bia Food and Drugs Authority so age atumu eye cough care herbal mixture Herbatin herbal mixture ena eduaya livoke osan we eduaya SK ono watu di said the caretakers obehwe ama ohun ato benya bi e wo pharmacy herbal chemical shops nyina na mmom oyehwe bebia hospital ewa enkran owo kwabenya ACP road power hospital bus stop kohonom Kumasi Feyas bosom twe kwan no eso osi ubesi wo Jazzbro filling station eduaya junction koho na ono nso omo emboa Takrade nso owo Anaji Estate oben Ahantaman Royal Bank eno nso ubehu omo ewo ho omo number 0244 544422 0244 544422 0200 383831 0200 383831 and a 0555
797878 frɛ omo na omo ne wo endi enkomo GN numbers no ye twa ye ho sema baako mienu ye ba ya also obefre 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 03224 98035 ye ba na also wafre enche bia ye ba sese ya aji kojo preamble no omo seti fapemi ye kama aware onu Ghana aware miensa na ejitu okay ordinance marriage the friend wedding no in fact blessing enka Ghana mra ho ye blessing enya aware a Ghana jitu the Ghana jitu no ye friend wedding na the tosumi so traditional marriage nti won se se be wedding kura wa so dem a ye di kan bisa se 87.9 wa mo na tai awade ye chi so no na the tosumi me ensaye nkemufo aware sa aware na Ghana maya yetimi ye jitu na esense awade enye enipa mi na mo ware no pe na mo ya ware fo no masofu die mi ma mfie kakra medie mako engagement ukwa yesi mo ware busue ni nyina so bema wo ware oba no ene na busue nyina oba wo ware bema ene na busue nyina it is bema wo ko ware oba ni oba wo 40 ase ni maame ni papa aware na wo kom ewe sefie ho no papa ni maame ni wo expectation bi edema wo bema na obeware baba no wo oba na ko ware bema bi a ni papa ni maame ti ase a papa ni maame no expect wo baba no eyire no omo expect bibi efiri ho enye na omo expect ni bi ni ebu a wo de bema wo mo respect ebu a wo de bema wo mo nti se wo bema I say di buoma wo yire maame ne papa 87.9 Kumasi ukura wo ba baji wo mu no bema no ewe oba ne papa no uto bibi di maano ema ye di assembly so say papa awa wo ne ba atete no so a wo be fa no ebi a papa ne kente ni de sika da so na bia mpabo akora da so obi kwat mi to watch e de kan na wo hwe ya mamre mu a entuma no omu kirem sika no de manu no omu kirem wo cha wo de manu papa oba ne papa ne kirem mpabo ya de manase be ma ye kirem iwe ne ko oba ma no ye be manu ntuma e ma no kwa ye ni be ma mo ntuma nsia de bi ntuma di mienu ni amama ni sika kakra ni amane cha chao ni amane ne bi ni nyina ya significant just nchirase yewum ye wia ni ekọ ebusua so ansa na awade ni kura beba so ni be nsa akose wo mu na ebusua na ba omo ba omo betina se ya mo sika no kwase ni sika ni ma ebusua ni ya ni ha wo mu si channel ba ya ma ebusua ebi won so a ebusua no achi ni ama akonta so sadi na wo ye ni nyina kire se o be wura ebusua bi 87.9 Kumasi na ya wari ewie no the second phase of respect you know you be no ha in fact universal and you be anko but you be no ha no se mami bia otete ne baba ma ayenuku ketwa mami bia tete ne mami bia santi bi ti we otete ne baba ma mekunu ketwa no ukunu ketwa okay because obaba ma obedu ni mpani fie su ba bi no ada se ukunu retire adumam enti bi sika sem nye strong enti we be follow on obabema no Akoma ebiana obabema ni be se aduma se no na ukunu wa film ana wa ya akokora enti no sika sem no wasit jumedi a eba so ewo Akoma 87.9 na mo hwe yen enso ewo Onia TV mo hwe ye wo TikTok, YouTube and Facebook yeda masipa papa jumedi eba so ejuada bia 1240 ekopim se no miensa ebebo ekopim efiada na yede jumedi no ede abremu Fridays
ene ato din Easy Friday edition a ye ne counselor Reverend Kwame Kwatin debia da se ahoden ewo ho na ontu kwan dia oba na obeboa se be ya efie ebedwo aware adwo a Ghana bedro na yeye Friday edition of Akoma Munsem Easy Friday no afedi obetimi afre yen 0243 114497 0243 114497 03224 98035 the third parties ewo ya warrior mu ene ye relationship mu ekwan ben ene ye manage omo good afternoon yo oba paudi baby akasefi About your friend na fisa me gasa fu man kanso na fisa yetio mon komo ne me da pa nya me hia mo se mo de aware ncheche abaye nyina ye de ebedi ye ho fatin aware na maware 3 years ni ma se o ti aware ni me bin kuma fo obi a ma aware ni ko so ye o ma bi ni wedding ska kam ye wedding ye ya nka ifo ba ni ifo be ma ni ye kana ma wo mu no mo akokai wo mu tita ba me de amanesa ase ye ko dara mi bisa ni kuna o so ni so mo de amame e he iskaya e wo ma se ho ade tin di fan so mo iskana bre me na mi tini so ni ko na bisa ase a me iskana so ni kwa so nko mo kan ma so me sen o ma kan ni bi fu yo ho ni ma fa no sa de tan bi fu na obi amaba wa ye fofo na mi ma be mu na e ti sen se de sinle ai ni ko ma fa ni ma se omu na ne nkasa omo no nkasa kra omu ni nkasa kra 3 years na ebusua na tena ase se omo ka na ye montena ase kra ebusua na tena ase ebusua papa no side no ni papa no side no mo ko ja ware no efre me omo se ma me mba me ebusua ma ne because asam na eni nti me tene so de ko me de nikunu so de on fani nti from odo me pa nti no na me tie ho isi asam no me bi omo so so ma nya de ye nya ne sa ewie kwa ye nya ne sa na aifo omo sa de nti na omo support me nti papa no kra enso ho abasema ma me no so e jane de ngbe eni ayeka na finally eska na oje ya na still wanje kra wanje kra o di ache o yo Reverend Kwame Kwati be wa no why yo good afternoon yo aba udi baby akasefi me ka sefi njema ya tele esi kwansema yo yete why ayo me wa pa no atwan na ne nsamoru kenyina ma ate papa me za atu ko tegem nti mo mo ya ka chene na wa pa ti no we njima nyina sena wo pe na esi no so tia ne papa yo aso jodo ai ma yo ya de honase good afternoon hello good afternoon oba udi baby akasefi but I'm kasafi nzimai wafọ m na aba ese kasafi ifa nzimai na nende nzima funa nwa wado me na aba ye nkwa now so no yin kakra because one the medina warrior no I papa and na maybe me na ato me hu na mbere me na ajen kakra ma so me ne bie ma tina bie ma no nya mo ade ya ko 8 years bie no play mam ohwe na odo baby no bie na kofa empena no ma no support e blame na ma hisia ana mpana awo onye mpana na awo but ono so warren no abofo no ko be 7 years 7 years na me say empana no yin ko we no wa na don warren wa warren but oya na ai da ka bem dam na kai be aso no ba okay bibi mpochia ma menya aputa no obel bia wa wanda on ma tar da do me wona so akwa wa now why your waza bocho da wo so nyon wadi eyin no wo ba bocho ba akope eyin na atna how many years we ko 8 years 8 years na aya ka do nyon waza ba sab na oka meka na meka na ma ta esilim po na kwaji ni po ni be ma esilim po na oda mati reverend you are so no into your potential as so support the second one ehu oh okay mati yo ye be you are no ai good afternoon
Good afternoon. Yo oba udin baby akasafi. Ebacho FM akosia mekasafi anomabo. Yo akosia yetie o. Bacho issue kakra bi wo family bi mu na mepese me ma reverend bo amena ye. Bacho obi na ni kun o ma ware 6 years ni. Na aso no pese o ono ne baba no kotena ifia aso nesi. Na be man so say ono na de na yere. Se ono so wodan a wesi. Ntie ma yere ne nkokotena. This ya ware na gu. Ma obi ate separately. Ena mi bi say abacho sisu bie ma me. Omo ware ye no. Ena hwan si obetena hwan China o ma ante ase. Omo ware no be ma na sidan na omo tim. Okay. Ena so no be ma no aboa ma so na si ono ankasa ne dan fine. Aso no wabuche but aso no pese be ma no best na efie na obu ai no musi ye no. Okay. Nka patiently obetumi ane na aka no boko but one na nka boko sa masifia no aware na e bata oba ni future ne ma mi fie ni otu akotena ne ma mi ni fie ma be ma ne se dan na omu masi no. Na se be ma na nkasa na ono wa pacho tie o. Be ma na ono wa aware ase no. Ono ankasa so wo ska we si ne dan. Na say amani scan ono so esi na se dan di amano. Dan amano. Na so ni say ono tun free ono be ma ne dan no kwotena ono na so ni fie ho. Mpacho. Na be ma ne se wo continue yiri ne tu akwotena ne ma me fie. Mpacho. Na say aware ne konkon ho. Konkon ho. Na say we di oba na we ja no ho. Me pacho reverend be no why. Mpacho. Me pacho you. Agora é mais Amen. Hello, good afternoon. Afternoon, mommy. Papa, boko de. You. Naka ukuna nyabia na ukuru bi mai why you kwada ru ma wonu na ti wa wonu nyabi enti ka ukuru a se me wonu ni abobra se aso for mo ku awale tu ma se na tofu kanu hadwin o ku awale tu ma na be pata se ma ti ga ma wa ti ga mi tu fili bi ma na wuli what is that dey search question say me dasia yo. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo ba udin baby akasafi. Akasafi labari. Yo, yeti. So many guy every day. We are ready to marry, but the akasafi labari. But many guy TV volume no enko form. But many guy every day. But oniha or no akasafi labari. Then I know what from. Labadi ni no patwa ya sign free biom na mama mo TV volume no enko from why. Good afternoon. Good afternoon. Boko de Adumo na mo so e. Yesu adom yesu ye ho ye papa patwa yenko. Aunty Bea ye frame akwesi wa. Yeah, akwesi. Na ma memo so papa. Unsa asom na so for akani nyina no. Asom na akani nyina na so fu ma meti ate say me man be a product more o ma ofo. Enti na ya no mo wari mo ano mo hard na enti so only be hard because of that or more invest on o man no. Na anti ni bi say ende nkumafo na ya so ma dia wari na tell me ya so mo ha wari. Nkumafo no so mo ya working projects ni bia na pacho yo me da se papa. Yo nkumafo ni bi hard crasses so no mo kra. Papa. Good afternoon. Good afternoon. Yo, be man pacho din baby akasafi. Ebi kaswa. Me pacho ma onde so kakra e ma me. Ebi ko be kaswa. Yo, pacho yeti o. Na me so me kese da pa reverend pa. Okay. So now that church mo amaya wa wari mo. Atiba ko me kan say wari ni sa so na it takes wisdom. Obi timi ina. Because I thought about I want to do the mommy if I could now, but then I'm
na o say and was great that's man na ne line ni mu ya kra me da se but the person kan say aware de ohia nyansa pa mete wisdom bi ewom na de ra aware me be fa callers me enu say be ya reverend betimi yi questions na no amaye. Hello, good afternoon. Afternoon, Pastor. It's a pastor of the Yo, Rose yeti o. That's a minute there may be a day. Now, my hope is the same. You're teaching my basics. Oh, my teaching the set me because I'm not classroom and I'm making it time. But also only need date, you know. Most shower, na. What was so for what you quine in Sia? The man 6 up my down, sister. Higher. Imagine me just me jai. Kaka. We wa for wa down for. Last time be a treaty topic bi wa ha. When you know the strange woman, wa down for na only need date kra wa kofa ni. Any o ware dia uni amba kra obefa wo maka ho. Twaso wai, twaso. Yo, twaso. Onye onu kwa ni be ma wo Ghana ha. Obenya foforo wai. Iradi ndi wani last caller. Hello. Good afternoon, Obapa. Good afternoon. Yo, Udi, baby, I'll cast a fioba. But so son of mine, because it's sacra. Yo, my joy, it's you. But so my very 4 years. Namiku on for me, mammy, she. Okasa want to obey at them, Okasa want to obey at them. Emily, Yama, then I'm TV. Besi me 4 years me no maame na nkasada ayese oni ni bia se obesisa ama maame na de ne boni acha onu ane maame me maame aye na so ba oh okay me pacho enti se wa ukunu ne o maame nkasa nkasa yakopa cho me maame se oni ni hunti no onti ni fanche no me maame pote se me jaya aware na be class Mate, that's Papa Reverend Bea no Ediama. You better share answering questions no. If he or no, Reverend. Aunty Bea. Be mani di ne maami atempa na ne maami ate. Na say ayakaba. Ni kunu no ne maami enkasa. O makopa cho. But ne maami ni say onya nuhu so odi beche na se no. Onye ni dey. Oba no wa adwuma oba no oni ni kunu ne nkasa because efi a wakom akofa oba ware no sebe oba ne maame oso utimi bu ni se de wo maame oso utimi bu wo yire maame no se wo maame o medi nka ka se maame bi wo ho a na se aso bi wo ho a de obeye ni bi enye ne fe saa na sesei be me so ye oba yi maame nti no oba we oni ni kunu ne nkasa no nka nche ne se differences be owo muntembia no omutimi repair because honestly oba yo tia ware mu so long as ani kunu ene ne maame nya fine no ne ni njida say so se ne maame si onja ya ware nti no onu so panikunu nti no onu nya mediator on na on kasa nche ni kunu no na be edu bebe a mema akoma no so ya emfa nkofom no ntimi nya sem papa bi nka nchire ai na yese so no ma na ya nanka mema no ye working project nti so no aseba no frustrate ne kunu ne baba ma na yire a kaya na entiase o na wo sister in law no wo so simu sen wo musim nkumafo no wo musim sa sister in law no de ma mo ba mo ne se ye bra ye yie na ye ko ya anye yia sister in law so de bi o mu de o mu gina yire no gina bia okay say one yen na ya yire no ma meme bi so but this particular meme ya wo wenya ni wo ye nya no wo hwew and wo hwew na wo didi media to see e dibi enti mostly no ya na akoya te say sister in law so no enye man koye momo e bia wa wo ba ko wanya kunu wa wo mienu wanya kunu ana wo ayo unfortunate basanete enti no ya na normally no ukunu eya ompe bibi kakra ma omunya adwuma enya adwuma okay ena yenua ba ko so se na sem kra de medwen ho amenti ase be ma na frɛ yi wono ne ewoska wesi ne dan ena na se ba no so woska na wa ma ni ska se ma se be ma si dan ma me wesi dan na ma na wie owie yo se tu free wo dan ni mu na one me baba no mon kwatena me dan ni mu ena o se wonko
ne yiri ne to akota ne maame dan no say dia waregyaye ya aba anti bi maame kan asem nkyira o okay obi na frɛ ye say asem esi ebusie maame kan asem nkyira o maame no wa bro kyire no a wasi dan say na se be ma ne ba ne ntu nkotena ho no the next thing on be ma wa nyansade pa o the next thing kon be ma ne say so wuti fiade afa wodane ma han so eventually no on be ma be me ya ton ni fie no wow no abroad na si fie na obetra na si fie na maami we be ka ne babai ho a on be hye be ma na abo asesa etima be ma ne nkotena na si ba fie da wow oba no ne yiri so oba kotena ne maami fie a onko e dia waregyaye na bem ubeja woja wo be ma beja ne jane ne na akofam ne yiri ni matena no wo wetu afu kunu fie akotena maami fie na yo maami fie na ka wotena ne be fo afiri ho okay enti se we dia waregyaye ba oba na na ama na waregyaye na wa ko so obu no dada okay yo second one no so say oni be ma na tena 8 years na twen e na be ma na kofa oba from na twen no ne na wo but issues bi abo no no ne be ma na tena no 8 years ni mu a na se no potential aso no etai second one no echina is ono na watena ho ache ne de aso ba ne mfa ne nyehwe asa aso ba no obeye espionage ubekom na second obaya wo bay osoduna no oh yes me hu bebre echi obeka ko second one nafa na first one no so bia na ono yan ware no no a ebia onyanye establish no oni na se ba no bi kura onfa bibi nko bibi nheda nko nti definitely ma me be pe we ase second one no ba no so ope what nenti obeye na se ba ni yenti eju bebi e ma so ya na mo ha adwen ho ya so Aunty Bea shazi na tade me ko de ba ko pe eju bebi e ma na meti ase mo fa yesa ye me wi ase ye de last one omo ware ye no omo sika no aware ni sika no na se ba ene ni nkuma afo serious so ene ko kan na de chie no mu disika ne that's why democracy bio ye ware wi a ye me ye nkan ye hwegu envelope mu ani ye de made amamo ene ono ba no mo se da bia ne disika me de achemo 3 years ni na se ba no ene ni nkuma afo ne nkasa de di nkan ayiri o ma ni wure mfi se sika no on forget okay o ma ni wure mfi because o ma ni wure mfi na de bia hye na dwem mase ba ne minkumafo edi misika bi a e ma ni nya good perspective mfa nhwe wo mu yi na Aunty Bea wo ewiase enipa bi wo a they preempt and they go ahead of people okay unfortunate say asew say we na o kasa na se bia ba mitim ni say be me bi wo ho a ne maame na kopa sika ma ne ware ye ana ne maame no ne ma ni sika be me bi wo a ombeka on the face value no but kukuomu no ne maame kopa bosia ma no ana ne maame koje bosia ma no ana ne maame sika bi no de ma no enti maame no de ntuo ne ma ne be yesa ne se baby a ye kofa sika ne fi ye no ye de koto ho okay baby a na ne kuro no na ontimi nka no kura nkyere ne yire ne se jemi maame mo ye no e sika bi na me koje ye okay Aunty Bea maame fa sem bi wie be ma won se won pese oba be control e wa ware mu a wudu bra wo ye oba ho ade a sika ye di ma oba papa no engine free oba hoda okay patoti se sika no a ye fe ni etira de no a ye di ma oba papa no never engine bi free oba hoda so oba ma sika de chevre pum de command papa on na e ware wo Reverend yebeba ho dakubi na yaka sase papa ye wose ye kwa aware ma de oso ba ye niam sese kra ye se o mo atimi to to mo niam debi Reverend yebeba ho dako Reverend Kwame Kwaten or your sofo e Baptist Family Worship Center omuhia kwesi ade bia e wo Micklin Hotel Papa Time Bay Patricia no pa 8 anopa 8 near 10:30 pasho
na ye ko oye renowned marriage counselor de bia ifiada obeboy me de dwumedie e de ebrel wo hia no now per counseling bi ebro ye de ye ne ye beka ye ya no afre no was 0240 969695 0240969695 obefa na wa ma counseling na emupi emudo na ode abo obra akoma mu nsam eye dwumedi a eba so Mondays to Fridays 12:40 ekopim se no me nsabebo bibibia etete wo na eha obia opese ode breye ema ye ka ho asem no obefre number way 0530 507 849 0530 507-849 ye wo Pasia Square ye ne shopping mall no na edi enhwani mu ansa na ye be sorry ma ye fa happy birthdays emma enuanom a ene omudi omo awoda de edi kan ekọ edi ama ya ye kechire Mr and Mrs Piogabra omo kechire menu aketo Robert Piogabra Robert Piogabra ene daddy o maame unuanom nyina yesi ye ma happy birthday nyame o shaw na onye okese de troso biom enso ekọ de ama Media General Akoma FM, one of our sales executives, Mr. Bright Asante Abeye. Bright Asante Abeye, happy birthday to you, Bright. Nyame on shop papa ya to party why Bright. The Tosubium Elko Eddie Ama Mr. Bernard Kobina aka Super OD. Living Word Temple, O Tafukumase, way every Opoku Justice Ho, or see a mount awoda pa. Emfa Emano the chatwo eko ediama Mrs. Veronica Edu aka Mami Kunedu way Efrioma Charles Hager Spartus Gloria na wonana no nyina yesi ye ma happy birthday mommy happy birthday Spartus mami happy birthday to you production team members Nana Bila Kantanka Spartus Kojo Sakodie Emmanuel Kwame Vadi Era Peggy Belucci Nana Yao ena glam by Tina makeup ono ena debia da oye makeup a yede eba dwumadie eso omo na boa na debia yede akoma mu nsam dwumadie no yede ebremo menso a metina akonwa mu na mede dwumadie no ho chia medin edi Beatrice Piogabra aka ya obinewa aka Aunty Bea de wo mu bia Ghana month no fa ne fa ye adwuma wa nyame ya adoma ichina International Women's Day nti ema mo bobra mo support fie edwuma mo ye nyina na mo ye achievers no nyame onto mo hyemu onkra mo no mbo mo ho ban nyame yadoma adwada International Women's Day edition of Akoma mu nsam ye de ma mi bi beba no abeka na brabo mu nsam na aye nkranhye e de ama ema ye nso ye nyini ba wo na wo eba bi a eba no sign na wo se wo manage ho na wo manage akra no adwada wentie ye ni a Waha ho papa nyambo adwada ya Akoma FM 87.9 Kumasi ya bremo ma mu nyima fidie no FM free ha yedamase